prethodno skidanje humusa. Ovo je armatura betonske obloge tunela Klek kojim se vode iz korita uvode u kompenzacioni bazen Popovo polje. Korito rijeke Trebišnjice, kojim će voda teći od Trebinja do kompenzacionog bazena Popovo polje u dužini od 65 km, prolazi kroz stijenski i aluvijalni materijal. Nakon završetka pripremnih radova, pristupilo se miniranju i grubom formiranju stijenskog dijela korita. Radovi na aluvijalnom dijelu korita Trebišnjice urađeni su mehanizacijom za ovakvu vrstu terena. Na kraju Popovog polja vode Trebišnjice ulaze tunelom Klek dužine 429 metara u kompenzacioni bazen. Uzvodnim pregradnim nasipom dužine 492 metra dijeli se donji dio polja od kompenzacionog bazena. Zatvarač na izlaznom dijelu tunela Klek, prema potrebi, odvajaće vode kompenzacionog bazena i korita. Ovo su iskopi galerije vodostanskih zatvarača koji služe za smještaj dva leptirasta zatvarača promjera 5250 mm. U blizini ovog objekta, preko posebnog pristupnog tunela, prišlo se iskopu donje komore gornjeg vodostana u obliku osmice, te iskopu gornje otvorene komore i kosog rova koji povezuje ove komore. Iskopi tlačnih cjevovoda izvedeni su tako da je najprije izvršen iskop smjernog okna iz strojare u pravcu galerije u osi tlačnih cijevi. Proširenje iskopa vršeno je zatim od vodostana prema strojari. Bušaći stroj Jumbo montiran je na pokretno vozilo. Sastoji se od 4 bušaće univerzalne hidraulične grane i jedne grane za bušenje paralelnog zaloma. Operacija bušenja minskih rupa traje oko 3 sata. Poslije toga Jumbo se povlači u posebno iskopana udubljenja u tunelu i oslobađa prolaz vozilima za izvlačenje otpucanog materijala. Donji kompenzacioni bazen Svitava je dio močvare Hutovog blata. Ovaj bazen, zapremine 44 miliona kubnih metara vode, formira se izgradnjom zemljanog nasipa između rijeke Krupe i postojećeg obodnog kanala. Zbog velikih slijeganja u ovom močvarnom i tresetnom tlu, koje se smatra jednim od najlošijih materijala za fundiranje, graditelji su izveli zemljani nasip sa proširenom osnovom na kritičnim dionicama širine i do 120 metara. Zbog složenih geotehničkih uslova na ustavi Krupa, kojom će u Neretvu regulisano oticati vode pumpne hidroelektrane Čapljina, primijenjen je specifičan način fundiranja izgradnjom armirano-betonske dijafragme. Poslije grubog formiranja korita Trebišnjice pristupilo se nasipanju i nabijanju šljunkovitog i pjeskovitog materijala i završnom formiranju korita. Odbrana od pritisaka podzemnih voda nije rađena na cijeloj dužini korita. Osmatranjem je utvrđeno da je ovu odbranu potrebno izvesti na dužini od samo 3,5 km gdje su ugrađeni posebno konstruisani ventili. Tako su ovi radovi svedeni na najmanju mjeru i ostvarene su znatne uštede. Obloga korita na obje strane vezana je betonskim sidrenim zidovima ukopanim u obalno tlo.
Materijal u koritu nabijan je pomoću vibracionih valjaka. Pregradni nasip u Popovom polju visine 10 metara izvodi se sa centralnim glinenim jezgrom i potpornim tijelom od kamenog materijala iz tunela Klek i dovodnog tunela. Ovdje se od vajkada sa strepnjom gleda u nebo jer iskustvo ljudi koji ovdje žive vijekovima govori da nema dana u godini kad u Popovom polju nije bila ili suša ili poplava. Za vrijeme izgradnje pumpne hidroelektrane Čapljina, poplave u Popovom polju nekoliko su puta omele radove. Radovi u odvodnom tunelu Strojare u Svitavi obustavljeni su zbog pojave većih podzemnih voda koje su ispunile čitav radni prostor. Mjesta za ugradnju većeg crpnog postrojenja nije bilo, pa su ronioci lokalizovali prodor vode, a potom je injektiranjem terena u zoni tunela spriječeno veće doticanje. U tako injektiranom stijenskom masivu nastavljeno je bušenje odvodnog tunela. Nasip od kamenog nabačaja koji dijeli donji dio Popovog polja od kompenzacionog bazena u toku eksploatacije bit će povremeno potapan. Zato će se kruna nasipa presvući prskanim betonom debljine 10 cm. Mjesta u tunelima gdje je došlo do odrona prilikom iskopa zbog loših geoloških uslova saniraju se betonom. Sprečavanje gubitaka vode na izrazito ponorskim zonama kompenzacionog bazena Popovo polje, gdje je aluvijalna podloga plića, riješeno je postavljanjem polivinil klorid folije na ukupnoj površini od 120.000 kvadratnih metara. Folija se postavlja na prethodno pripremljenu podlogu i lijepljenjem spaja u jednu cjelinu. Poslije postavljanja i lijepljenja, folija se pokriva slojem šljunka radi mehaničke zaštite i zaštite od insolacije. Nakon završenog pristupnog tunela u Svitavi, kosim rovom prišlo se iskopu gornjeg dijela Strojare pumpne hidroelektrane Čapljina. Poslije iskopa kalote Strojare odmah je izvršeno njeno betoniranje, a zatim je počeo iskop ostalog prostora Strojare odozgo prema dolje. Zbog velike dubine Strojare, uporedo sa iskopom su izvedena betonska ukrućenja, da bi se spriječile eventualne deformacije bočnih zidova. Paralelan rad na iskopu i betoniranju zahtijevao je oprezna i kontrolisana miniranja. Poslije valjanja i obezbjeđenja projektom tražene zbijenosti podloge, u korito Trebišnjice polaže se mrežasta čelična armatura profila 3,1 mm. Ovi kockasti betonski podmetači podižu armaturu u sredinu buduće betonske obloge.
Armatura je vezana za obalne sidrene zidove korita i tako je osigurano prostorno djelovanje konstrukcije. Poslije čišćenja zrakom i vodom počinje betoniranje pod pritiskom, takozvanim prskanim betonom debljine 5 cm. Čitava betonska obloga izvodi se bez dilatacionih spojnica. Specifičan način izrade ove obloge traži uvježbane ekipe prskača. Oni su prošli posebnu obuku na probnim dionicama. Prskani beton mora zadovoljiti uslove dobrog hidrotehničkog betona, naročito ujednačenost čvrstoće i debljine. Izuzetna pažnja posvećuje se sprečavanju skupljanja mladog betona, što je s obzirom na visoke ljetne temperature bio poseban problem. Intenzivna njega prskanog betona postignuta je hasurama, prethodno dobro natopljenim vodom. Kontrola izvedenih radova i osmatranje završnih dionica u fazi izgradnje pokazali su bolje rezultate od onih koji su zahtijevani projektom. Ručnim prskanjem i primjenom savremenih mašina ostvarivani su visoki učinci, od 3 do 5 kubnih metara betonske obloge na sat. Korito rijeke Trebišnjice sa površinom betonske obloge od 2 miliona kvadratnih metara, kojim se može transportovati 45 kubnih metara vode u sekundi na dužini od 65 km, jedinstven je objekat ove vrste u svijetu.